Anyang laki din! Nagparan aya ti panawon. Ayan na di electric fan mo. Yakto pa'y ag electric fan. Tanagngina ti kuryente. Si kanto laki din. Isungarod ngay mayak dito'y boarding mo, ta umayak mat maki-electric fan. Nakaduling di kabarbaro nga electric fan ko. Ne, usaram Gimatang ka pa'y matngarod no di mo usaran. Ano sam tagpaypay? Na, si kapay mat nga agsusweldo ti saan na makabayad iti kuryente. Awan mabibiyaga mapamilyam. Ay namanong di nakdisturbuan tamadama ak ngagdadait. Ne, anyaya day tadadaitam. Jay samad da na daster mo. Gumatang ka na iti baro. Puro dinaitaon. Awan bibiyang mo. Ay, mabisinak paigid din. Anya ti sidaan nga inlutaw. Ngay, papanam. Ay kaya kusina. Inakagkalong. Ay, awan makalung mo dita. Ne, naka-off mat gayam to'y ref mo, Brenda. Awan matlat maikarga. Makapakatawa ka man. At the electric fan kan ref mo. Di mo mat kayat nga usarain. Ay, rumarak man langin ta mapanak agpariir di tarwar. Nasaysaya at pay no agawid kan. Umanay nga tada ito'y kwartak nga igatang ko iti arak. Aya. Dayta ti pagalistuam, nubisyo adda kwartam. Isukat akanayon na kangaungtan ni nanang. Inak man laangan. Nakangagak lang arudan iti sermon na jabalay. Nayunang paymot. Ha? Inakaw. Siya pa'y madati ubo na alakwan mila. Itayak pa'y lang nga nakapila. Aguray kayo kaday. Malakwan kayo amin. Nay. Apay. Anya aya ti aribong bunga nyo ditoy. Ay, daytoy lako ni Mila ahalo-halaw. Nagatidugan ti pila? Yeso nga roda makipila ka maut. Apay nga da ka dito sangwanan. Katitayak pa'y ditoy. Ay di na magkulaang mat No anya ti aribong bunga nyo ditoy. Ala, ijay kalikawd. Siyak pa'y matabak-bakatan ti unaam. Ay Mila, gumatangak man mat. Taramanak daytoy pilpilaan da alakom ahalo-halaw. Manong, aguray ka lang. Naibusanak sa maternity ingredients. Ay na, saan ka madanagan na? Tadupay dito yung saganak nga ingredients dito. Ay, mabayag sapay mat. Sapay nagpudot. Ho? Jaksan mauray? Nay, Brenda, nalabsan kay tay ngagdadait. Aging gayta, agdadait ka pa'y lang. Taktakupak dayto'y duster ko, nana. Di ka pa'y lagumatang iti baraw. Ay, babalin ka diya dito'y kulang na kanan dayto'y ginatang ko nga halo-halaw. Ay, kutwon, anana, adamot pagtugawam dito'y. Ay, wun man tanay, matuntunaw mutan jay hilo na. Ay, adagaya maglaklako iti halo-halo itan. Wun, ni Mila. Ay na, nagadutagatang sika. Nagatidog ti pila. Pinanawak nga ron ni Manong mo a Mario. Makipilpila man. Nay, syaklaangan ti itimplaam. Ay na, nagsakitan to'y bukot ko ang nagtimtimpla. Kasano? Kat no nagadumat nga min tilinakwam?
Ang sakit pati tengad ko. No kayat mo, tulungan kan nga agkuskus iti yelo. Sige man nga rod manong. Talaga na banuga ka. At a discount ko ah. Wala, si kapay man. Aw. Day tagat ti kayat ko kan Camila. Guwapo ka mo nga main. Nagmayate na denggan. Yay, yay. Talaga na mas na ito'y lako ni Mila halo-halo ah. Awan makunak. Ay na, jak mabalinti mangan itikas na. Ngamin, kalkalpas ti panateng ko, ang mga nagsublay. Ay, iso mo lagayam nga do tinakapila gumatang, tatalaga na masika. Nasaya at mat no adda negosyo ni Mila, tapno saan nga utang. Ay, di mo ko naan nga damot utang nakan ka. Ay, narigat latag sasauke na na. 5,000 ti utang na kanyak. Naging gaita, di na pa'y binayadan. Manungay ti utang na kan ka. 1,500. Ay, imbaga, ta 1,500 lang. Agdwa bulanin asaan ang nagbayad. Ay, mapan ko man gayam singiran. Kuna na matitay, nga gurun daw iti pagbayad na kanyak. Nasken ajay utang na pa'y kanyak tiurnungan na. Manurang mat ngay ti utang na kan ka. Ay, mapan ko kasarita. Nasken nga unaan na abayadan jay utang na kanyak. Agambamaom, talaga na imasika. Dahito lako na ahalo-halo. Ado, tigatas na. Ado pa'y lang agpay so tipila iti paglaklakwan ni Mila. Nay, apay, papanam. Di ta pwesto ni Mila. Ah, apay, inkamat-ramanan jay lako na ahalo-halo? Ay saan? Nambarak kumangay. Ah, ay naima si kajala ko na. Mapan ko singirin di utang na. Oh, di ka lamasyan mo. Apay kumaama siya anak, kat nagbayagan jay utang na kanya. Oh, isugat nga awan ti mayat ang mga sawakin ka, ta nakasungsungit ka. Nagsao jay lakay abaro. Nay, kasla. Anya kasla? Agsakit day tachan mun anangan iti halo-halo ni Mila. Isong ap-aprusam day tachan mo. Ha? Day taka ngamin, tilakan kanam. Ay saan ang nasakit ti tiyan ko? Dayto'y gayang pusok ti mariknak. Ah. Ha? Maatake kan? Ha? Kasi si Damon ay ititaba. Sa bali mo ti panagpitiknan, nay. Ha? Na, ibagam ano itaray ka ni Diya ospital manong? Ospital nga ipagbagamay. Ijay emergency ti pangipanagkan ka. Ah, ay saan? Agayatak sa matay. Anya? Wun, agayatak kin ni Mila. Mila, nalpas kan anaglako. Ayun, Brenda, apay. Napigsa jay lang ko ma. Kas makita ma, ado pa'y ti orders ko ah. Nukas na, adan pagbayad mo ijay utang mo kanyak awan 5. Ay, ada utang ko ayakan ka. Day takot ti madikan ka. Nalipata mo jay utang mo kanyak. Kunak, ano na bayada kaon? Ay, anya kalaki di mo tan, Mila. Namin anon asiningir ka. Ita, nalipata mon? Ay, kunak, ano na bayada kaon? Agbayad kan, makaungetak atalagan nukas taka ka na yon. Ipabarangay kan atalaga. Ipapulis nakpayin, ano day tati pakaragsakam? Nagtangsit kan? Ay,
Ni manong mo nga ayan na. Na, apay adamagam. Ay no, nagimas ka no jila ko kahalo-halo ko na nasika. Sarampiting, diretsaan ka na, Mila. Saan ka akayap nga agbalin nga ipag ko? Di ka man. Amumait nga hindi pa'y elementary aging gat high school tayo. Kitras ko ni manong mo. Nana, adaman la damagakan ka. Ay, yaday ka, Brenda. Ngamin naraman namon jela ko ni Mila ahalo-halo. Ay, wanay, mas kunamutkan ka. Ay, nanana, saan mo man nga ulit-ulitan dayta. Takagurak adenggan. Damagak laeng noan niya tinariknam. Kalpasan anangan ka iti halo-halo na. Nariknak. Awan mo, normalak matlata. Apay anadamag mo dayta. Pampanunutek nga rod nana, anagayuman samutin ni manong ko. Nagayuma ko nam. Ginayuma day ja amila. Ay, jak ipalubos ang maadaan da iti relasyon. Adamot lang kasar dito'y lugar tayo nukasta. Ay, siyos! Layos ati gadunukwa! Mila, kumusta kan? Ay, ada ka magayam dita, Maria. Ay kitayak pailaang aditoy. Ming-ming-mingan ka itay pailaang. Pumimpintas ka ngamin kahit. Lakuan na kami man, pay. Sapaya makinarang ka. Ay, gayam. Aglakla ko at gayam. Ay, tulungan ka na. Ay, man, Mario. Dito tipila. Isa-isa lang. Mahinang kalaban. Ay, darasin niyo kiti. Dali nagpudot. Hey, di order ko 5. Brudo, ay, unang mabit lang. Sige, talakwan kayo. Ay, no. Imakmutan day taig-ig ka, Ma'am Mario. Ayun kayam. Kunak no pagkuskus iti yelo. Ay, kitaom ni ading mo abrinda igayaw. Bye-bye amman dita. Ay, sus, nakabanikas mutin igay. Makaungungot samot kadata. Ay kat ipakita takid di aswit ta. Ay, ad-adan nga agungot na. Bayam nga agungot. Kaya't mo, agbeso-beso ta. Pagdinig ka tin tatiping-ping ta? Itikas ta ka makita na. Mabainday ta, ay kat sigurado apumanaw. Sika at talaga, tila pampanunutam. Ay kat sige ang arod. Agbeso-beso ta. Ay, Brenda, papanam, imalaldawa na magmagna ka. Ay na, agbirbiro kak iti pangibagaak iti nadiskubrek na na. Ay, siya kun ati pangibagaam iti dayta nadiskubrem. Ang sakbay nga istorya dayta. Mapanak man payagurder iti halo-halo ni Mila. Tanay, ay nanana, dayta ti saan mo nga aramiden. Tapayasan. Jay lako na, binalitungag jay kamuti na. Ay, katuan, rinamanak. Perme ti pait na, nagnisit pa'y, naggrabe jay balitungag na. Ay, saan mo titi panagkunak? Binalitungag ko na lang arudan. Apay ngagungat ka kastangay. Kayat mo ti masabidungan. Kayat ko nga ron ti mapangumatang. Ay, pir-jam matila ko ni Mila.
Ipilit yun tumang aming katikayat yo. Ay, mapanakagurdar. Si ka Brenda, ti binalitungag ti panunot na. Tilay bagbagam. Oh, kitain nyo man deta. Uray da kayo, nagayumanan. Anyati mo ko na miti halo-halo at inimplak na. Ay, mayat Mario. Nalaing kan nga timpla. Una, ta sinuruan nak ni Labs ko. Aha, anya Labs. Si Kamat. Labs? Aglabs kayon? Isuwa, labs mo't ni awag na kanya kun nana. Pudnumot nana. Mabalin ka kadi nga agbalin amay sa kadagitin ninang me. Anya-ani na nga ibagbagam. Agkasar kayon. Unin anana. Isuntumot lang ti pagturungan na. Saan ka pa'y mat nag-propose kanya ka? Ay kat agproposak itan Kayat mo ka day, nga agparin tumangak dito isang wanam. Ay, sige Malahat siya kundi saksiyo. Ay, kasanungay. Awan pa'y mo't sing-sing nga itod ko. Ay, sos, maudin day ta sing-sing. Alan, tanday, maibibos kunday to'y halo-halo. Brenda! Oh, Brenda! Adda ka! Apay ka din, Nana. Ada istoryahan ka. Amaw, nagpropose ni Manong mo Mariokin ni Mila. Agkasardan, sa kanuti may sa ninang. Day tati kagura ka mapasamag. Day, agsangsangit kan samutan. Makasangsangit akpay lang, Nana. Tapay ko mga agsangit ka. Katagpadadamot na barukan balasan. Bak, dapay kit din adwa. Amumot ang kaapak da Jamila, Nana. Ang dapay utang na adi na pa'y binaybayadan. Ay, mamati aksan ni jay inistoryam. Nga dagayuma jay halo-halo ni Mila. Ay, sana mabalin nga ipang ko da Jamila. Ay, nga ron nga iti maramidam. No iso ti kayak na. Ay, adamaw mapagpadaitak iti bestida pang ninang, Brenda. Saan? Diyak kayat nga agasawa da. Sana mabalin, Nana. Ay, ang yalaki din ay, agkal na ka man dita, Brenda. Labs, nakadumog mo't ni ading mo. Mabainak samat nga umasidang. Asit gamkit din. Iba ka mga kalaysatan. Nungay nga tadwata amang ibagang. Wun, saan ka madanagan? Ala, ta sumurutakan ka. Sige nga raw. Brenda? Agkasar ka men. Anya, kaya't mo ka diti agbalin nga abay? Wano, abay latan dita kusina. Ha! Tila ibagbagamag. Ay, Labs, saan nga min aday taabay iti kusina at ibagbagamag? Kitaam mo, nakaungutan. anya nga iti kayat mo? Abay Oh, sige. Sikat ikang runaan nga abay, me. Nungay nga tapagbalinin talatan a maid of honor. Ay may mayat manen, mas bagay ko Oh, nangag mo, mayatan Labs. Ala, agkalay sa tangarudan. Bueno, papagayam, ditan tinagibusan ti may sama na napakasaritaan iti biyag, anay tampaw, dito'y drama tayaw, anyalaki din. Insurat ni John F.
isagsagot ka na kayaw ti Danmar's YouTube channel. Agiyaman kami, itingkay panang tarabay. Anyalaki din! Ay, naganak mo gaya mo ni Lisa lakay. Ida ka ang bambay. Dahil Monday, nakita ka impus ni Lisa itipis baw. Ay, kasta ka de. Ikatluwa nga runan ti anak na. Kaslawan pa'y 2 taon na, tinauna nga anak na. Awam mo talaga, nasurok sa lang nga makatawan ngam day, naganak manad. Nalaing ulay aniberting. Kitaam ka nakadwanan. Iswa nakaluslo siyang ni Anita. Saan pa din na makaurornos iti bagbagi na tiyawanan ba'y na babae? Kahit nagpala naman nga gasawa. Ura ni Berteng. Kasla nakapultot iti may sa dosena iti itsura nan. Oray po lakay. Awan to pa iti manuabulan ti anak na. Masikog tumadaan de Alisa. Anya laki din. Ay, parigat lang arunan na parigat iti panagbiag. Ngam isoda, anak damat nga anak. Ay, salbang! Apay gaya kas na tilangam, abirteng. Ha? Apay, tataasyong. Ano ti parikot mo iti langak? Ikan anak ni bakat mo, ngam kasla saan ka mat anaragsak, Ano ti kayat mo asawin, tata? Kaputakan anak na, agpagpagkakaklatan. Ano laki din. Si kamat gamin, Awan pa'y 2 taon na, tinauna aputot mo. Pinasaran mamaadagusan. Una yan. Ne, anya ka din dahi tangay bagbagayaw, tata? Katpod numat, san aya. Adaw, ti pampanunuti kita, tataasyong. Nang runa kit karkarwar lang ni bakit ko di ospital. Pangasim ta sardengan nak ko ma, tata. Ti ko nam kaide. Podno ti bagbagak. Ita, takan anak ni bakat mo. Paginanamat gamit, Sana kasta atira ka atira. Hadya laki day. Anya? Nagriga ti panagbiag. Ngam ni bakat mo. Ray talaagan anak matan ti kukuan na. Ay, una yan. Ay na, si kabot gayam ti masabat ko, Lisa. Ha? Apay na Anita? Una day tanalagam, kas kala naganak iti may sa dusina, iti kas na nga tsuraam. Anya? Ay unay kan? Nalabas kayo matanag sasao? Katpod ba ti bagbagak saan aya? Agsarming ka nga tatap no makitam ti tsuraam. Anya? Awan pa ngamin 2 taon na tinaw na nga anak yaw. Sa ita kan anak mo manan. Ay, sigurado da ita, awan tumanan makatawan ti may ikadwa nga anak yaw, masikog kan tumanan. Ay, nagalas talaga ti pinagsasauyo, Nana Anita. Uray pagsasaruno ti anak may, awan bibiyang yaw, kaputasan kami matadwaw dawat ka na kayo, iti isa saang may, maawatan yaw. Ha? Day tabiyag yun ti pakibiyangan nyo, saan kat abiyag ti sa bali at tao, maawatan nyo. Nagalas talaga ti ugali da nga Anita lakay. Ha? Taapay ba kay? Anya timbaga na king ka? Nakauyaw! Naku nana, masigurado na ka no nga awan to pa'y makatawon ti may kadwa nga anak ta, adan tumanan sumaruno. Awan na talaga nagdumaan da nga gasaw. Anyat kahit mo asawan. Oray ni tata asyaw. Kastamot lang timbaga na kanyak. Hindi pa'y napanabulan. Saan kun ngayon kaskasaw? Sa ita, kastagayam timbaga ti asawa na king ka. Manakibiyang da talaga. Ay, kunamot lang, wag daw-dawat ta kadakwa da iti pakpakanta iti anak ta. Dahi tangarod kay. Nung makasaoda, kunamlan no, ay, kumbayamon ba kay? Nagasat ta, gaputa na paraburan ta iti anak. Ay, pudno da italakay. Nagasat ta, gaputa dandua nga anak ta. Isuda ngay ko ma, manumot tan atawon ang nagdandan na da nga agasawa, ngam awa matlat ta. Awan tabaugmay ni tata asyaw. Marurudak tay parupak king kwa na. Kunak tumay. Ay, saan asyak ti kaskastada? Ay,
Itaman pa nga inawis na iti siya, tasan mo nga inawis ni Birteng. Asaw? Hey, maawis ay dayjay kay saan? Ha? Amo tayo batan akan anak lang ni Bakat na. Iso ba sigurado saan na makasat dayjay? Ay, huwag mo kini Asikasun na, ni Bagat na. Ay, mas dawak man kami. Iti kinapaspas na dayjay Berting. Ha? Awan pa'y 2 taon na. Ti inauna nga anak na. Gamne, kan anak man ni Bakatan. Ay, lalaki dyan. Awan parikot iti dayta, pare asyong. Nagagod na mga gasawa. So, masigurado. Saan na pagparikutan, ti panagsisindaruno ti anak na. Ewan mat kindi Hengam ahay kita ak mambat iti itsura ng agasawa ita. Ha? Hey, kaslada, naganak iti may sa dosina. Hay, pagpakawan! Ay, na yan. Aniya laki din. Naimbag kayo pa'y nana Anita. Bigbigat ang nakaragragsang kayo. Ha? Nagmayat iti pa nagpagaak nyo. Kita man kami dito na eh. Ha? Ni Maring Lisa matday takat katawaan nyo ti post na iti Facebook, nana Anita. Kasano sana ka makakatawa. Kita man kami dito talangada. O ba na ti maikadwa nga anak da. Sakit ti inaaw na sumursurot akaslaan niya. Ha? Ang mga nuawan tumanan ti manu abulan na ita maikadwa nga anak da. Masikog tumanan ni Lisa. Ure putam. Ne? Kanya nga'y kumatiparikot iti dayda. Di uray man binulan nga aganak ni Lisa. Ket awan parikod tayo, nana Anita. Si kakit di mo. Talaga nga isakit mo mo't ni Lisa niya. Ay sakit ko talaga tasaan mo't ang nakakatkatawa ti panagsaruno ti anak da kini Berding. Aniya? Ti saan na sa yaat, dahi ta panaguy-uyaw-yo king kwana. Kat katawaan na ni Lisa. Nimbag pa king kwana, taada anak na. Ha? Si kangay bao. Nene. Ada ka di ibagpagam bakla? Ay awan na Anita. Ay ala, labsan kayo bang. Kisti sa banan daya bakit Anita? Awan at talaga ka preno-preno tingiwat na niya. Ay naku lamon kumari. Anya nga tayo ti parikot na nung nagsinarunod ti duwang anak may. Ha? Nimbag ka pa'y kidi tadadwa nga anak yo. Isuda nga'y, kini asyong. Manuntawandan nga dindin na. Bakit kinlakay da? Ngam baog ngamin dahi nga Anita, iso asaan na magkaanak? Isuman? No saan la adakas kumati agisawang iti sao? Ay, bagak kumakat. Ay bagam, tapos nakam ti awanan bain. Hapay, isuda lang ayang agasawa ti dakabailan na ngagsawsao. Ibagak at talaga numapunwanak kunak tumat. Makapasuron na talaga daya bakit Anita? Bakbakitan nga awan manaknakam na. Bakbakatan abaog ko nam kidi Masair no masair. Amin tumang ngamin kat pakibiyangan na. Hoy, kanya laki din. Nay, kasi lalo muklok magkaalay sa. Ha? Lukmag mo day tawan na masikog kamanan. Anya? Ay, nalabos kayo talagang agsasauna na Anita. Nalabos nga ibagbagamot. Salsalod-sodok lang, nulukmag mo day tawan no sikog mo. Anya kumangamin ayati pakibibiyang niyo. Uray pa ibagak amasikogak manan. Hay, kunakon kat. Hay, naapo. Napiapay kanyak tadadwa nga nakon. Si kangay ko ma, baog. Anya? Ay, tanangam day ta pa nagsasaom si Kalisa. Diyak lakitin magusto day ta pa nagsasaom Ha? Masair kayo madgayam. Masair madgayam tirik nayo. Ngam no agsao kayo, no anyat pinanunot yo, isawang yo. Diyak kayat day ta pa nagsasaom Lisa. Addan tulaal daw mo kunak tumat. Alawanan, baog. Saan ang makanak? Saan bag? Aniya?
Ay, tiawanan pain a babae. Napudot lang arunod ti panawan. Napudot pa lang ti ulom. Unay yan. Hay, Apay aya, hanya manan ti pagungong tamon aya. dayjay man Alisa, no agsasao ko ng lanusan ang makapasair ti bagbagana. Ha? Hanya timbaga na king kaaya. Baog ko na nakidin. Ay na, adan tulal daw na nadya babae ko naktumot. Hanya, imbaga na ti kastakig ka. Wan, imbaga na itay nagsabat kami. Hayala, bayam, tasak ti makamo king kuana. Saan na nasaya day dyan imbaga na king ka? Talaga saan? Nasakit at talaga tinakam ko lakay. Numasabat mo pagsasawan man? No saan ang nilisa, uri ni Berting nga asawa na. Sakit tinakam ko talaga. Ay, nasaya at nasabat ka, Bertig. Ne, apay ka day, tataas yaw. Lumaminsan, bagbaga ang man ni bakit mo. Taapay, anya ti basol ni Lisa kada kayo, tata. Kahit nun ay bagala ka no kini Anita abaog. Agasam man day ta panagsasao ti asawam. Anya? Panagsasao ti tao ngawan malaknakam na. Hay! Mabit man lang, tataas yaw nga. Ah, Amang kidi mo nun ni bakit mo nga min, ti mo na nagsao-sao, kani bakit ko? ha? Dua kayong agasawa, saan ka day? Hanya, Namin ano yung imbagbaga kada kami, ang nagsasaruno ti anak may. Awan pa'y makatawin, kas kadaan niya rita. Ibaga pa'y ni bakit mo nga mga nuawan tumanin makatawin ti may kadwang anak may, kit masikog tumanin. ne, ikit punumat san aya? Kit nupod no dayta, apay nga raw amasair kayo, no ibaga na mo't abaog kayo. Ne, naulitan na. Pakibibiyangan nyo aya, ultimo panaganak ni bakit ko. Ngam no ibaga mi abaog kayo, agsakit tinakam yaw. Ay, anya laki day. Isuda pa tiya daganas na ngagsakit tinakam na. Kat isuda mo ti mo na sumanao. Day tangarod kay. Bimakit kin lima kay dala nga kasya. No saan ko makas ti pa nagsasawdang agasawa? Saan ko kumamot nga ibaga ti kasti abaog dayjay nga Anita? Mala bay amon, ta nagsarita kami iti dayjay nga tataasyaw. Agasam man, tayong pulong na paigayam kinilakay na. Ay naku dayjay nga bakit Anita? Naglaing nga guyaw ngam no pasubyan iti sao, masair mo't nga rod. Kasjay da nga agasawa, bakit? Naglaing da nga agsaw. Ngam no isuda ti masaer, kunamla no isuda ti biktima. Imbes nga isuda ko matimang isuro iti nasaya at tainaunada nga amang ngam data. Ngam saan mat, ta isuda mo tinauyaw ngamin. Ultimo pa nagsikog, at dama ibagbagada. Siguradaw, awanton ti may bagbagada gijay, gapo iti na ibagam kani Anita, abaog. Nasakit tinakam da, bakit? Po ay dagiti nga ubing, makaayo kayo, makapaikat iti bambanog. Neng, da kayo madgayam na Anita. Aywan, itay kayo pa'y abuy-buyaan, nakaragragsak kayo nga agiina. Aywan kastoy talaga ti karagsak ti maadan iti anak. Uray ibagayo, nagsisin narunuda. Si kakit demot, lipatam kumamutan, tinailawlawan nga na ibagbagami, idi kada kayo iti asawam. Ni, nakaskas dao, mantakasta kayo ngagsasaw itanana. Naamiris ko, asan anasaya at dagijay. Aha, ti kunayo kide, naamiris yulaang, idi na ibagak kada kayo, abaog kayo ngamen, iso asaan kayo ang makaanak. Uray kasano ti kinaado ti kwartayo, na mo't anak yu ang mga iwan kada kayo no bumakit kung lumakay kayo. Useless! Anya, isuasan anasaya at aguyaw-uyaw. Nang runa no amu ti tattao ti makagapo, no apay asaan kayo ang makaanak. Maawatan nyo na Anita? Wan, Lisa naamiris ko amin dagiti saan anasaya at anaibagbagami kunakmanan. Itapay, bakit kan lakay kayon sa kay Agamires? Hay, una yan! Diyos mio, Marimar! Anya lakit din! Bueno, papagayam,
ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, Panang Tarabay. Anya Laki din! Ay, apo aya. Nagrigat laki din ti agarami di ti may content iti Facebook aya. Ay, nanak ko namon friendship. Nagrigat na talaga. Nagrigat lang nga ro din ti agarami di ti content. Sakit ibas dan tupay lang, ha? Ay, true lalo. Makapasahay ritirik na ngam isumit ti podno. You can please everybody, ika nga. Ay, Juan, hingam, saan man nadagita ti makalapad friendship? Ituloy talata ti agarami di ti content, ha? Ay, no siya, saan ka mapukpukawan iti namnama. Numero 1 basher dagita kakabagyan, kakaruba kin kalugaran. Ngam wala akong paki. Ay, oo, ako rin. Awan bibiyang ko kadagiti kakabagya kamang babas kanya. Uri man nagpugi-pugi idamang bas kanya. Ha? Was me paki? San mga isudat ti mangmang ti iti isasaang mo iti inaldaw. Iso ago, beshi. Awan beshi, more contents, more basher, more dollars. Hoy, hanya laki din. Ay, nagpara ti panawon nga pumanagna ba rin, nagapamaya. Labanak iti igid iti karayan nana. Napanak man nag-video iti content ko iti Facebook. Oo na yan, nagbara nga napan kakigi nag-video, di kakainuray ti malam. Kasta talaga nana, nabara man wenno, matutudo ti panawon. Sige latta, tuloy latta. Sa bagay mo't kit di ay nga mabit man laang. Makitkitak man dagiti contents mo iti Facebook. Umad-ado umatan ti bashers mo bareng. Ay katwan nana, umad-aduda nga rude. Agkakadakas pa yan ti comment dakan ka. Ewan nana, nga malayo sa bituka ako nagmanan. Dagiti kakabagya kay di ti numero 1 namang babas kanyak nana. Wan nga raud. O na yan dagita basher mo. Gambay am ida. Ituloy mo latta ka day. Sapay paado dagiti fans mo. Ha, ay wun anana. Saan nga isuda ti makalapit kanyak ako nagmanan. Ang lalaki din. Daytoy abading. Sumanala iti Facebook. Sino man day tabakan? Asino ba'y kuma? Ni bading adita ka aroba. Agkakanat mo ti post na iti Facebook. Alya? I-like ko. Kan ag-comment taktap na awan makunkunana. Ay katwan karuba nga road kat suportaram mo't alangan kit di mo't kay bas mo. Dahito yung arudan eh. In-like kon, nag-comment takpay, nagmayat, ipa nagsalam kunak. Anya? Ay unay day na pa nag-comment mo. Katuan man, kundi comment takmat no iti napintas nga oray sa amag. Nagsakit iti mata nga isula nga iso ti lumanabas dito yung Facebook. Ay, nanyalakit din. No saan ani bading ti lumabas? Ni kulasa mo. Ay lumanabas nga ibagbagam. Kat awam mo ti limabas. Ha? Dito'y Facebook ti kunak nana. Anya? Asino ay adayta? Ni kulasa man? Itay adak iti balay mi. Ni bading tinabuyak nagsalsala iti Facebook. Sa ita, ni kulasa man. Ay na, apo! Ay, di kalat tayo dabay-bayan. Iso nga ron ti pagragsakan da. Nakalalas. Nga mala, ilike ko ta, kan ag-comment tak, kundit mo ta. Anya, kundi like kak, tapno inton ag-sweldo da iti Facebook, ay kat agpautang dan tumot siguro. Anya ka din da nga ibagbagam ay da.
Katuan mat nana. Adda nga min tinakita ka post ni Kulasa idi na minsan nga umadani kanon ti panagsweldo na iti Facebook kat. Kat, alya ko ba ita? Isu nga ron akong dilay kak tapno pa utangan nak nana. Anya lakit din aya. Ay na, nakaragragsak beshi. Urel agtipa, dagiti toldik, gapo iti ragsak ko. Anya? Aktipa na kititoldem? Apay manuaya titoldem? Talo? Si kakit dimot, beshi. Hengam, abay aya. Isyar mo mat ano nya't makagapo iti kinaragsak mo ida. Nga oral agtipa na kititoldem ako na. Ay na, beshi, oh. Look at this. Wow, Beshi! Makapatiba ta talaga titoldi. Ay, sana all. O madali hindi ba nagsweldo mo di Facebook? Ay, wala, beshi. Makapati pa ta talaga iti toldi. Kasi ka ngay, kaano ko mag-sweldo? Awan pa'y matibagbaga ni Lolo. Nga pa nagreknak at umadani matan. Nga min fairness, ha? Umapalaking ka, Beshi. Ha? Naimbag ka pa ay tagsweldo kan. Agasam manday ta 22,000 na masweldo may ti Facebook. Takal mo tinagata dayta Sa nabali Taw madani mo thinking ka. Kat di ka madanagan. Tapaman ang makasweldo ang iti Facebook. Ilibre ka iti samgyupsal iti session ron. Ay no! Ay maragsakan ako na iti dayta ngayon bagkam. Namnamaag dayta, Bashi! Makasweldo mat gaan ni Kulasa iti Facebook itaabulan. Ha? Nakamamat na ina. Kat, nakita iti Facebook akimat. Impost na nga rod. Nasayat ka di. Ano kasta? Tapno, maramanan namatan. Tibunga ti amin na bambanog na nag-vlog. Ay wana, paimantain naktuman umutang iti kwarta na. Hanya? Saan pa yung nakasweldo di tao? Ngam plan-plan mo ti mapanumutak? Katuan, dakaskit din no saan nakapautangan ni Kulasa. Ay! Hanya? Kanayon nakagre-react kung nag-comment iti post na. Ha? Ay da. Kanayon ko nga i-comment ang nagmayat ti sala na. Nagpintas ti picture na nga oray saan mat. Ay, nakababain ka laki day. Tikasta nga aramid mo. Awan ti nakababain ta awan ti libre ita apanawan. Isuan naskan apautangan nak dayjay. Ha! Naimbaglaki din na nagranata Kulasa. Ha? Apay Aida, anong ating? Anong atin ka dyan? Ha? Sa anak man at tangalugon tamatirator ti tangod kuya. Ay, nasika talaga. O anya, aday baga? Nakita ka min ti post mo iti Facebook idi na minsan. Naku na medyo nga agsweldo ka itaabulan. O, ano ngayon? Pautangan na kumano bilang laeng. What? Malamot na Kulasa. Amok, dakkel agad ti masweldo mo iti Facebook, takas itira ko nam na urnong ti dollars mo. Oh, come on, Aida. What are you talking about? Sige, di mo tayo bakla? Nalabos mo na kinaimot mo? Kanayo nakpay nga-like kung nag-comment iti post mo? Sa ita, di nakpautangan? Ay, dure, di tamsalbag ka. Hoy, Aida Tapno mo man niya. Saan ko ngayon bagaking ka nag-like kung nag-comment ka iti amin na post ko? Tanumutan ka, kit pautangan ka. Mawatan? Anya? Nagawa na bain mo? No, daman di salbag ka na. Si Kadayta. Sana siya, salbag ka. Apay pinersa ka iya nga agri kay di post ko, ha? Ay na, saanan na dahi ito'y tuldek tagtipat ita beshi? Ha? Taapay beshi? Itaman ba yakas na tilangam? Oray kala agkalkaling ita na Oray kala agkalkaling ita na Kasla makatawan anagunungot ka. Ay pod no, dahi ito'y okay les ko tagtipat. Dahi man nga ita, agasam man. Imbaga nakitin kanya kung anaskin ka no apotangak intun makaswildo akit di Facebook. Ay kat pinagsasawa ko na. Hanya? Taapay ka no? Pautangak ka no, kaputa ka na yung naglalike ka nagkom-comment ka na post ko.
Ay, unay kat akina agraraman ng daya babae. Imbis na ito'y tuldik nagtipat, saanan, tada ito'y lapayag, ken okeles ko, kapo iti pongtot ko, iti daya nga ayda. Di ka pala sinipat, tapos nagnakam ti awan ng bain. Ay, saan ko mo ta pinilpelit nga ag-like, nag-comment, karag iti ipopos ko. Tapnod ako marason, nakasjet, ibagana, bibarsa ko na iti okeles ko. Nairwam tamatan, hindi kasi nga ugali na. Ay bayam latan, beshi. Vlog pa more income. Hanya na kay diyan. Wen, ngam kumret nga rin iti okeles ko. Masara. Awan sir-serbi na dadya kulasa. Ay, sapay lang kumatasaanan nga ag-earn ti Facebook account na. Ay po, nadeta na pa nang inadadas mo kay Nicolasa. Anyat basol na aya. Imbaga kan kwa na, apautangan nak no makasweldo iti Facebook. Taka na yun nak mo naglalike kan agkom-comment iti post na. Ngamdakas mo tan ti rumrumor iti ngiwat na. Ti awanan ba abakla? Ay, nay kanayda. Umunay iti amin. Saan nakamot a pinilit nga ag-like kan ag-comment iti post na. Saan aya? Ha? Kan may sa. Oray pa imbaga na nga ilike mo dagiti post na. Saan na kaya't asawan dayta? Ano makasweldo? Kat pautangan na ka. Anya? Nakababayin ka lakit day? Tikas na ngay naramid mo? Ay da. Nana, gapula ang tain like mo? Nag-comment ka? Pautangan na kan? Oho! Nangalaam manan iti kasta patakaram. Anya lakit din? Agasem man ti kinaalas sa talaga ti ugali na dadya babae. Idadanas nakmet una yan. Manipod pa ide aging gaita. Sa anak mo ta nagpakpakaasiging kwa na nga i-like na dagiti post ko iti Facebook. Tapno obligain na kumapautanga kano ti awanan baing. Ay, do siyak lang, tinangaramidan na iti kasta. Diyak lamon. Bagando saan lang, asao-sao tinanggag na kanyak Maminsan pa talagang aramidan naman ng tikas di kanyak nana. Ay, ako pag sa ako ibaot. Tumpaag pa di Kidisag di apo, nagrigatag sa o. No, iso ti pagnakman na, paikit din na saan. Makapaasar di kasi nga aramid na. Kinapod na, makapaasar di kasi nga aramid na, nana. Ay, oray si Domot, akit maasar at talaga, itikas di nga aramid na. Nadya nga min babae, oray pabainam, saan na amo ti mapabainan? Kaslawan rik nana, manhid ba? Talaga nga ugali nan. Iso nga awatan tay lata, sagpaminsan. Tapno ang mumayda Sika, ti pagisistoryan da di tersena ni bakat inga. Ha? Di ka lang mabain, iti kastang aramid mo. Ay, unay kan. Apay manan aya, bigbigat mo't kimat-mat. Gapo na ita, iti panang ibagbagam kinikulasa, ano makasweldo iti Facebook at pautangan na ka. Ay, apo, aya, ay da. Anya? Apay obligasyon na kaaya, dahil tao. Uray pa'y ko na makanayon ka nga ag-like kan ag-comment iti post na. Day talagayam. May reason ka di Di ka lakat nagbain iti kastang imbagam. Pangasim man, ta saan mo nga ulitan day tang inaramid mo. Ay, saan lang asika tinakababay iti kastang aramid mo. No di kat karaman ak nga asawam. Maawatam. Oh, payakit kita nakakasda si Kaida. ha? Amang nga no pampanunuto man nagsweldo ak maternity Facebook. Ay, pagpakawan. Ay, saan pa ipagpakaunakon? Si kakit dimot ba din? Kas itinakondak, ipakaunakon taamangan kay dimat no singiran nak. Sa pa'y makitkita ka kanayon kang like ka nag-comment ka nagiti post ko. Saan mo't akasta? Oo, anya saan ibagbagamat. No naaramid mo kinikulasa, ay,
Ay, posible maramid mo mat kanyak. Si Kapay, uhwa! Saanan ang maulit dayjay. Kan may sa, pudnutin ako na ni Kulasa. Saan nakapinilit nga ag-like kan ag-comment iti post na. Isu nga awan karbangak iti amin nga ibagbagak. Ay, nasayahat mat, talapanunot mo dayta, si ka, ayda. Nagalas ngamin dayta ng kararamidan. Saan lang nga nagalas? No di kat nakababaing kapay. Tapno ang mom. Ay, saan mo abangki-bangkingan ti panagkitam kanyak ay da, ah? Tamangan numasulag ko, day tamatam. Unay kan, naguyong kamatan. Kunam siguro no sana di manon kanyak ti panangidadanes mo, ah. Sapay ko mata sa anin nga ag-earn ti Facebook account ko. Kasta? Ha? Agasa man day takin na dakis ti ugalim. Salbag ka. Ikarik, saan na maulit ko naktumat. Isungawag nga imayak tagkidawak iti pasensya kan ka. Pasensya tarupam. Tapno mo man niya, nagmayat ka aduraban. Awanan ka iti bain. Nagbasik ka nga, ipurwak ka man nay. Anya? Uray saan ka nga agpaspasensya kanya kon, tinapat saan mo nga aramidin iti sa bali at tao. Mawatam? Saan ang talaga, tamababain akon. Day tatipod no. Aha, kasla mo ti mapabainan Mike. Iti kasta kinapuskol ti rupam, jak lapat yan. No saan da ka nga minapinilit iti may sa abanag, awan karba nga mangobliga iti may sa tao, tapno pautangan na ka. Mawatam? Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, ito'y drama tayaw, Anya Laki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.